Ikaze nanone kuri AZ Kigali twongere twiganirire ku mikino. Ekipe ya FC Barcelona yaraye itwaye igikombe cya 28 muri Espagne, ubwo turavuga La Liga, aho yari imaze gutsinda umukeba wayo umuturanyi wo mu gakaritsiye, ubwo turavuga Espanyol, yahoze yitwa Espanyol Barcelona. Nyuma rero baza kubyanga bahindura izina bagumana Espanyol gusa kubera ka kantu k'agashyari nyine k'abaturanyi. Espanyol Barcelona rero baraye bayitsinze ibitego bibiri, harimo igitego cyiza cy'umuhungu w'imyaka 17 Lamine Yamal, igitego cyiza cyane cyafunguye amazamu, biba ibitego bibiri rero byatumye ekipa ya FC Barcelona yegukana La Liga ya 28, aho irushwa na Real Madrid ibikombe 8 nanone, kuko FC Barcelona ifite 28 mu gihe Real Madrid ifite ibikombe 36. So wowe iyo urebye ubona Real Madrid izaba stuck cyangwa se igahagarara kugeza igihe FC Barcelona yifashe, kuko harabura ibikombe 8 byonyine kugira ngo FC Barcelona ibe yayishyikira. Atletico Madrid ikaba ifite ibikombe 11 byonyine bya shampiyona y'igihugu ya Espagne aribyo La Liga. FC Barcelona rero mu gutwara igikombe amahirwe menshi ishobora guhita yegukana na rutahizamu w'igikurankota, rutahizamu ukina mu gihugu cya Portugal muri Sporting, aho uyu rutahizamu amahirwe menshi ashobora gukinira ikipe imwe yo muri Espagne, nubwo amakipe yo mu Bwongereza ari yakomeje kwerekana ko amukeneye. Ubwo novuga ekipe ya Arsenal yanamaze gutanga bidi, tukagaruka ku makipe nka Chelsea nakeneye ba rutahizamu, tukagaruka ku ikipe nka Manchester United, ubwo turavuga Victor Gyokeres. Uyu muhungu rero akaba rwose ibitangazamakuru byinshi bigiye bivuga yuko uyu muhungu ashobora kwisanga yakiniye ikipe imwe yo muri Espagne. Uyu muhungu akomeje kugaruka ku minwa y'abanyamakuru benshi, iminwa y'abafana b'umupira w'amaguru, cyane cyane kubera performance nziza cyane yagaragaje mu ikipe ya Sporting Lisbon, ndetse akagaragaza ubudahangarwa bukomeye cyane mu bijyanye no gutsinda ibitego. Isoko ryiwe rero ntago ari isoko rihenze cyane, ntago ari amafaranga ahenze cyane, kuko release cross yiwe ntago ihenze cyane. Ibi ngibi rero bigatuma agira n'abakiriya benshi bamwifuza kubera ko akazi akora, ibitego agenda atsinda ntago rwose bijyanye n'igiciro afite kugeza iyi saha. Rero ibintu yakoze muri ino ligue y'aba Portugal ndetse no mu marushanwa yo hanze ubwo twavuga nka Champions League, niyo yagiye atuma akomeza amakipe yo ku Burayi, rero yo mu bugabane w'Uburayi, amakipe akomakomeye cyane agenda amureba cyane, arushaho kumwifuza. Nibutsa ko uyu muhungu w'imyaka 26 w'umunyasuwede yaciye mu makipe yo mu Bwongereza harimo nka Brighton ndetse n'amakipe nka Coventry yo mu cyiciro cya kabiri cy'Ubwongereza, ariko bikaza kurangira ikipe yo muri Portugal imurebye iravuga ati uyu muntu nyamara amakipe ari gutererana ashobora kuzavamo imari. Nibwo rero bamufataga bamujyana muri Sporting, bamuha release clause ntoya, kuko nabo ntago bari biteze yuko ashobora kuzavamo igitangaza nk'icyo bafite ubu ngubu. Niyo mpamvu rero ushobora gusanga ahendutse cyane, kuko tuvugana ubu ngubu release clause yiwe ni miliyoni 70 zonyine z'amayero. Uyu munyaswide rero rwose ufite imbaraga, nuvuga ngo ni wa mwataka w'imbaraga, azi gutsinda ibitego kandi afite n'ubushobozi bwo kuba yakinana n'abandi, mbese afite ubushobozi bwo kuba yakorana n'abandi bakinnyi, nubwo atatsinda ibitego ariko ashobora kugira uruhare mu mikinire y'ikipe. Ntabwo ari ba bakinnyi bagenda ngo bahagarare imbere y'izamu gusa bategereze ko ikipe umukinnyi aza kubahereza pasi, hoya nawe ashobora kudropinga akagaruka mu kibuga hagati, akaba yafasha bagenzi be gushaka umupira. Urumva rero ni umukinnyi uri complet, wuzuye ibihagije. Kandi si ibyo gusa, kuko n'imibare afite ino sezo ni imibare ikomeye cyane
cyane cyane muri shampiyona, aho nakubwira ko amaze gutsinda ibitego bigera muri 50. Uyu muntu rero wa miliyoni 70 ushobora gutsinda ibitego 52 agatanga assist 13 zose mu mwaka umwe, urumva ntabwo ari umwataka woroshye. Niyo mpamvu wumva ekipe nka Real Madrid, ekipe nka FC Barcelona, ekipe nka Arsenal yemera kumugura ikajya imuhemba 200,000 nubwo batari bafata umwanzuro, ariko ekipe ya Arsenal yonyine kugeza ubu ngubu niyo kipe yabashije kuba yatanga bid yonyine, yakohereza nyine bid mu gihe izindi kipe zikibiganiraho, gusa ariko zitari zafata umwanzuro niba zakohereza bid, wenda zikaba zakongera umushahara wa Victor Gyokeres, ariko ntabwo nkeka ko ekipe nka Barcelona ibigiyemo, ekipe nka Real Madrid ibigiyemo, ekipe ya Arsenal ndakeka ko yahita iburirwa umwanya. Performance nziza rero nizo zafashije ekipe ya Sporting Lisbon kuba yarwana kugira ngo irebe ko yatwara igikombe kugeza ku mwuka wa nyuma. Ibyo kandi akaba ari byo byatumye uyu mugabo igiciro cye gisa nk'aho cyiyongera, kuko ubundi cyari miliyoni 60, none ubu kigeze kuri miliyoni 70 z'amayero. Ariko n'ubundi aya mafaranga cyangwa se aya mayero ugereranyije n'akazi uyu mugabo yakoze aracyari make cyane, bitewe na profile ye n'akazi akoze muri Sporting Lisbon. Ubwo nk'uko nabibabwiye, ekipe ya Arsenal, ekipe ya Atletico Madrid na FC Barcelona bakaba ari bo rero bakomeje kugaragaza yuko bifuza uyu mugabo. Urumva rero ko ari intambara ya nyayo, abagabo batatu bari kurwanira umugabo umwe, ariko n'andi makipe yo mu Bwongereza nk'uko nagiye mbigarukaho akaba agerageza kwerekana yuko ashobora kuba yamwegukana. Gusa ekipe ya Arsenal yo niyo yemeye, iranabishyira mu nyandiko ko yemeye kuba yamuhemba 200,000 by'amayero ku cyumweru. Ubwo rero naho umukinnyi kugira ngo abe yahita mu minsi ishize, ab'imbere muri Arsenal nibo bavugaga ati byashoboka yuko Victor Gyokeres ariwe ekipe yacu yari ikeneye, yaburaga kugira ngo tube twatwara igikombe mu myaka yose ishize tukirwanira. Umukinnyi wadufasha, ufite ubushobozi bwo kuba yadufasha mu kwataka, akadufasha mu kuba twatsinda ibitego, kandi akaba yadufasha no mu buryo buri tactique, kuba twahindura umukino mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi binyamakuru rero byo mu Bwongereza cyane cyane nk'icyo bita The Mirror, ikindi bita Daily Star, akaba ari bo batangaje yuko Arsenal yagerageje kuba yaganira n'umukinnyi ku giti cye. Bikaba rero bivugwa yuko Arsenal mu makipe yo mu Bwongereza ari ifite amahirwe yo kuba yakegukana uno mukinnyi Victor Gyokeres kurusha andi makipe yose bamuhanganiye. Mu gihe muri Espagne naho Barca nubwo bisa nkaho idafite ubushobozi buhagije, ariko burya bajya bavuga ngo uwabaye meya ntajya abura ikote. Barcelona nayo ishobora kuba nubwo ifite ibibazo bya financial fair play, ariko ntabwo yabura amafaranga cyangwa se ubushobozi bwo kuba yakora transfer yo kuba yagura uno mukinnyi Victor Gyokeres, cyane cyane ko umwataka wayo Lewandowski amaze kugera mu myaka mikuru, isa nkaho itamwemerera kuba yakina imyaka myinshi muri FC Barcelona. Atletico Madrid, ekipe ya Diego Simeone, nayo ikaba yaratekereje kuri uno mugabo w'umunyasuwede ko yaba igice, umuntu w'ingenzi cyane w'ingirakamaro ushobora kuza akongera imbaraga muri atake yayo, akaba yaba perfect cyangwa se akaba yaba compliment kuri Julian Alvarez muri ya system ya Diego Simeone. Akaba ari we profile rero uno munya-Argentine w'umutaktisiye yari akeneye kugira ngo yuzuze intensity, imbaraga, ubushake, gutsinda ibitego, winning mentality cyangwa se gutsinda cyane. Akaba rero yari yarabibuze mu bandi bakinnyi yari afite, akaba avuga ati njyewe mumboneye Victor Gyokeres, we nyine yabwiraga body y'ikipe ati rwose mwaba mumboneye umuntu mwiza wazamfasha kuba yatsinda amakipe harimo Barcelona na Real Madrid, akaba yabasha kuyatwara igikombe.
ikipe yambara rero umweru n'umutuku mu masaha 48 ashize akaba aribwo yagize icyo atangaza kuri uno mugabo Victor Gokres. Bikaba bishoboka rero yuko ikipe ya Real Madrid nayo ishobora kohereza bid muri Portugal kugira ngo irebe niba yashobora kuba yakumvikana n'uno muhungu ubundi, cyangwa se ikaba yahuza na saleri Arsenal yatanze, kuko already saleri ya Arsenal iri ku 200,000. Ubwo ni ukuvuga ngo kugira ngo umwegukane bisaba ko utanga 200,000 kuzamura, kuko uramutse utanze 200 ubwo yaba amahitamo y'umukinnyi, ariko ndakeka uje uri umukinnyi ukamuha nk'ibihumbi 250 ntabwo yabyaga. Kandi ekipe ya Atletico Madrid muri ino minsi izwiho rwose ko itagira impiri mu mufuka yo kwishyura abakinnyi. Bishoboka yuko ishobora kumufata ikamwishyura amafaranga yose ashaka, niba koko Diego Simeone imukeneye. Uyu muhungu rero afite amahirwe menshi yo kuba yasohokamo yajya muri Real Madrid, cyangwa se gusa Real Madrid yo nta kintu irabitangazaho, ariko nayo bivuga ko yamuganiriye cyane, ko bivuga yuko umukinnyi nka Rodrigo Goes ashobora gusohoka muri ino kipe ya Real Madrid, kuko avuga yuko atishimiye uburyo afatwa. We avuga yuko ibyo akoze byose byitirirwa ba Vinicius na Mbappe, we rwose nta muntu ujya umureba. Akavuga ati rero nanjye nshaka gusohoka nje aho abandi bambona. Rero uyu Rodrigo Goes aramutse asohotsemo, kuko Real Madrid yaramubwiye ati we fata umwanzuro vuba utumenyeshe mbere yuko igikombe cy'isi cy'amakrebe gitangira, tumenye niba uri usohoka cyangwa ari uwo tugumana, kugira ngo tumenye uburyo tutangira kubaka sezo yacu y'umwaka utaha.